hello guys, natin nakita ng mga trabahante dire ka o pareha na ako. Nakuto pangutan-on kung unsa man gid ay ang ilang pilion kanipang bugdo nga bingka o plain lang. Hello guys, shout out si Birds ni pangutan-on na to. Unsa may lami nga bingka Birds kanang bugdo o kanang plain ra? Bugdo kay Oh my God! Wow! bugdo kay dagdag sulod. Unsa pa man Birds, maingon nimo ng mga bingka Birds, kanang mga klase-klaseng bingka Birds. At pinakalamig itong bugdo kay dako na dapat pa. Ayaw sa may mas lami ang bugdo nga bingka o katong plain lang. O ngano? Siyempre sa bugdo Oh my God! Wow! yun di para dako. So wag unsa mas dako unsa pa may kalahian sa bugdo ug sa plain? Sa bugdo mabusog yun ka. Oh my God! Kaysa sa plain nga gamay ra kayo. Unsa may kuan nyo, ganahan nimo kanang bugdo nga bingka o kanang plain lang? Ug ngano? Bugdo jayo. Oh my God! Wow! Ug ngano man? Ang bugdo mong goodbye. Kuan mong goodbye ma. Taganay. Okay, may explain nyo. Lisod kayo. Mga tanong Pero lami gyud ang bugdo, lami ang bugdo. Lami gyud yo, kay- Ah sige, lami gyud ang ma-fail bugdo. mo gud nimo yo. Murag kutson gud, di ba? Ah. Mas lami. Untol-untolan bo. Okay, lamig yung bugdo, lamig bugdo no, sige. Hello guys, napangutanaw po na to ning isa oh. Unsay ganahan nimo sa bingka, katong bugdo nga bingka o plain lang? Ah dito jud sa bugdo. Ngano? Ngano man? Kay lami kay bugdo kay lutong kay ba? Lutong? Ya dagan pag Unsa man unod kay unod. Ay, Oh my God! Wow! unod, maunod ay ning bugdo dai. Bugdo. Sa bugdo yung ka. Oh, sa bugdo Dili jud ka dito sa plain lang. Oh, dito sa plain kay sa kayo. Alangan. Nin. Ah, sige bugdo ha, Bugdo bugdo na, ta. bugdo. Sige. Aga di ba utan bugdo ni kay pinakatisoy na dire. Ah, yo sa may lamian nimo sa bingka, nga katong bugdo nga bingka o katong plain ra o ngano? Kanang bugdo. Uy, nganong bugdo man gyud? Lami hikapon. Uy, ikapon ay nang bingka dili dili kaunon. Kaunon pa. Pag maghikapon pa manabago kaunon. So sa bugdo gyud ka. Sa bugdo jud ko kay lami kayo tambok-tambok ba.